Pwede sabon melimbak mago kalangan makin patapat tournament trial kap ngakot po ikot limbak ikot men mayas kap ngakot pwede yan sumao magatin mo itong trial chalenan kiyas na kan mour wan sumao set mabil mo itong trial chalen bilkak patohwanohng silangi rong sabon memasan beban kamarai komw beban kakelai komw beban kamaurala komw nan sila kun maurwat men bagita kumyan yang ye kecan uyagi eu ni lawlong pagngenen kotan yang ta ngenen kotan masan yang ta ngenen kot en kalwa sabon memasan ongnan mongyongen komw so tugen ranwat chai open sekap nga maram maing sam kalangan kot limpak kot manaman kot yes sekalangan ki esinga kan mour me pen kom gatin kolkoleng kit sepil kapeng ki atain so mau ba kom gatin muitong ki sen ka kuyak eu sen kak eu kupene sabon mong masan wen kak sehse kit nan sela kan mourwat kamarai ni kit kakelai li kit ong nan pilipil kan masapan uyata nan ewuran isa kapeng gemaing sam kalangan so tugen ranwat ipakatang ko makit karusian railakan mayang kilikilang o railakan babil panto tam mour maing sam kalangan ikabagap ki maraino en kakauta kit karos maraino en kakamaraini at matamataw ngene mo saraw en kakkamaraini at mongyong o kiyong kit mongyong en peik mongyong en aktik mongyong en kelai osan rong sabon mo masan marainki osan kakitawen o yayi magan kaparanta ko promi sekap ngaga ko mo maing sam songkan korusien me beinir kacin kasalayong kter o songkan me beinir kacin kaugonep en kasalayong kit so tugen ranwat kapayata sabon mo masan anointi maing sam poen ka kelel wasa koros me tokotoka nan mongyong koros me ban rich tango so tugen ranwat maing sam sen ka kautout kita masano en ka kalwai kit nan selogan maurwat kapayata anointi sabon mo masan ong kit so tugen ranwat kalanganin kami maing sam sakiyang kami at kapeng lingang o wow koros en kawang kami o kami takalep in Jesus name we pray. Amen and amen. Kasililie Horusien Sotukmau Moniban Tolanan Aipuko Tairan Kapatapat Ongtail Sotukan Ranwat Mowimen we ai kapeng Lautong Samatai Court Pwegi tuan sabon melimpak ukalangan magin patapat po naman trial yeyime bil saler trial sutugan ranwat chaibil ka kuyaki eu pon kak eu pene kap ngai eu pene sabon memasan wonki group walia bagan koros en kaun pata wonki kumwail kan koros metoutar polikitia mai lain so mau pokmailen piliang paten group en kaun pata o rong supplement court masen po yayi masano beban sehse komw pokchan bilka kaun pata acha mour o ngai so yu beban le tongta I kasamu mail kan korusien metodar ipilmen wonki irailakan kaidikan koros mabil banyang paten trail so tugen ranwat o I kasamu mail ongnan sabon matail eu benen so tugen ranwat kapngakot Bible kasalayang trail nan Episos 5 isakwano emasani kitailen isanki atailan su mau koros poktail mimi na nai so swat ikamele me so tugen ranwat iyo atailan su mau en ka kayo ko pene sabon men kot masan
child should worki my so mouksit pan brand langan child lakap te bali ap child nan kian so mouksit child new bene ok child nale sabun men gut masen me van so si child kamarai ni child kakela ni child an se logan mawat Bible bil kasalem child nan bukan Matthew riyesak pais li saklimau dan song korusian pan sorala ai masen kan pan patapat kokolat riyei masen bukat me kabengki yang gut bagi komw ngai miat an so mawian masen en gut so tukan ranwat me yei pasan na ta mour o yei me mour so tukak tir ki yei nan masen so tukan ranwat muni bantolang nan eiren sawas on child so what ai me nagis kabese ngai atay Sadosy ngai men matalanim ichigita mesiso dowa an so what imimi taksas ikabengiang krupun Kaun patamay bilkak langayang ye tamay tong ye yan so yen biliang patreang Israel toto me bilianger lolo ke masen en goot te share masen en goot ong child korupsien so tukan ran wat kapengi poki an so ma mak mai mai tan ye yen bilkak yang patreang korupsien me yanger chiang moy o bil share masen en goot Irayu meimen Richard kita om achai leuben so tukan ranwat me ban kosang nan Episos payu ami non puk agom yang ye kita uyagi nan watawat Episos payu ralaut payu iratuk payu lelemau iban watak ong child Episos payu iratuk payu lelemau memasani Warteieu mie Ngehnteieu mie duwehte koapworopworteieu mie nan mour me kumwail malipilipdohng loale Kaun temen mie o pwosonteieu o bil papidaisteieu kapngakot aralap me men watong child sutukan ranwat emasani Poahsoan Ehute Mie Poahsoan Ehute Mie Kchabilka kinda me tehiou mie Kohtetehmen mie Mehlel Ehute Mie me komw ngai ananak tan wo waitki pen kap kaluak ta ong nan mo sotuk me Krais Sises ketin Kaun patang komw ngai nan Sohn isak payu iratik limau lelwono kombiliang ye watak Sohn isak payu iratik limau lelwono memasani Tomas patohwanohng Maing at Kaun sehse wasa me kolahng ye ayatuan at pan kakase al me kolahng wasa Mehlel me peita kwat me Tomas wia nani rawat pil chotok child me bilan ke peita kwat nana child mawiyong iratuk wono Sises ap masani Sises ap sapang gachin masani ngai me ngai me Mehlel ngai me mour sote magak kolahng semi masoto ngai kapngakot pagsaban me masen ong child
Sansalen try nan robot me altehiou ye yelen kolahng mour ye ije Krais Sises. Nan Roman wono reisak silu. Nan bukan Rom wono reisak silu. Masani. Popoinan tip ye mela. Kisah-kisapan ye mour sotuk ren Krais Sises. Roman silu reisak silu bil kasalayang try. Tana try korusian uyatar tip. Oto sanger kalanganan kot. Ira silu bukat kasalayang try. Memie tehiou mesansaler ansukan samalar. Oi kamelene me irailakan mebil seser nan peren Kaun bata. Bil kasalita ireki mebil rasonga ti bukat. Nan bukat kasalayang try me tip chapter nan Genesis. Ninduan Genesis eu reisak isu kasalayang try me. Ni bote kapakataramas duwehte me Maing mie, Mehlel mie, mour mie, songoros memau kohtetehmen ramas. Abo pisainsalayang try nan reyu nan Genesis silu. Me niaiso me sabegen atami hip. Niaiso me ira ale eu sangon kawai toror. Puputi pan song chepel. Ira uyada tip. Ye yime richngang bil komw ngai. Chankap bil mimenan tip. Leleto ranmat. Song riau me bil sainsal. Niaiso me tip lelong atami hip. Tabil lelong try. Tane niaiso me ira uyada tip. Ira pagotsan nan Kohtetehmen. Nan Genesis silu bil sainsal tane niaiso me ira uyatar tip akarya choto me koyang ra. O karya bukat lelengar komw ngai. Eu sainsal tane esodong may aramas bukat enan mour o mour patapat. Eu ira pagosan nan Kohtetehmen. Ayeu mour sotuk solar mayong ra. Apkat nga kot usang ni kalanganan kot ungchay. Mesaisan nan bukan Sohn silu isak wono. Memasani poyewan kot ya katin lalali samba. Megat kito Sapwellime Iehros Jesus Christ. Po memen meposon lai ender salonga ayanan ko mour sotuk. Nan Roman isak isu bil kasalayang try. Tana poson kosang ni rong masanan kot. Ang masanan kot kosang ni patakpan Christ. Praise the Lord. Nan kayun korant isak limaw reisak eu lel reisak riyaw. Imen watakan child kombiliang ye pagata nompugan chan bil eupene o watat irawat kayun korant isak limaw reisak eu lel reisak riyaw. Iban watak Patuan mela chap sang ramas chairman. Ituan yasata sang mela chapto sang ramas chairman. Patuan aramas koros arkin megila ar miniminiong atam. Ituan koros pan yasatang mour puegi ar miniminiong Krais. Praise the Lord. Nan Roman wono silu lel wono. Ibilban watagan child. Roman wono silu lel wono. Po Mehlel kumwail seirmet. Nia child baptized la o miniminiong Krais Sises. Child bil baptized la o miniminiong nia pola. Buegi a child baptized la child younger pola. O bil younger serdi. Panintuan Krais e yesata sanger mela. Ni roson lingalingan seme. Ituan child a child pan bil mourki mour kapworopworteieu. Po mak child miniminiong Krais ni a child yang Sapwellime pola
Erik pahn piliyang miniminiong niya pahn yang Sapwellime Iehros. Kapngakot, praise the Lord. Pwede Sapwellime masen misan salong trailer sutugan ranwat. Itelen kumyongay en kakasamu kalangan wat. Te aleta kalangan wat makumyongay pan muitong Krais mour. Krais kalip makak hiyong mour. Mapen tipatra ito wasak cakak tiare ren Krais Sises. Momotso te lalokong insamba sa cakak hiyong mapen tipatra te komw pen ngehnteieu ahpw ren Krais Sises. Kalangan wat utong kumyongay pilipilo amimo ren kumyongay chan blada teso. Nan Luke riyesak payo bay sa Gisu ipinmanwata ren trail. Luke riyesak payo bay sa Gisu. Memasa ni o rongomawan golula nan kapit o lapopen tipakan pan Luke City nan Wakeors numare chepsang Jerusalem. Kumwail me bankin Sohn Kohtetehmen mopkat. O kumwail nese puipan katarutong kumwail me semeyong kachininugutar. Kumwail rutan panawiyawiyete nan kanim wat kumwail lau panawtaut kita manamanen bawen. You know what? Jesus praying katamaneng orang ko mone kachkachtala nala. You know what? Ikamelele me ipinin kasambal pot niya sume mone praying kataman kun rail atane kamaraini rail ta praying kak marain ki. You know what? Niya sume ngenen kot kachtipo rail na upper room nan Jerusalem. Tene Israel koros out kita ngenen kot. Tene Israel ri wiya lokayagi lokaya torwar. Lokaya kapanapon. Tene Israel chapta wiya ko ururki ta wiya ka Israel. Ani yanso metene nen sarawi katre Israel la. Israel korusien Ngehnteieu uta. Atene Peter me kosay nan rail. Tene niyan sume kosay yang rail kawkawit kin rail masren bot. Niyan sume patapatagan rail lola rail magitta. Yeyi ngenen got metatalk Peter. Ni masen koros met Peter seseren rail. Ngenen got melit masano. Yeyi magara yang tene a conflict rail da. Nan act nan wiwia riau sidisa Gisu sidisa walu. Tene niyan sume kamagit talala rail re conflicted. Re wiya peidak wat iban watagan China when wiwia riau sidisa Gisu lel sidisa walu. Peter up sabang rail iban watak reisa Gisu kodi. Eri niyaramasakan arrongar met rea patu gila Mehlel o patohwanohng Peter o wan baron chego. Ria chako Tomas panwiyang Peter ap sapangin rail. Emenemen kumwail en golula o walia kapala. Obil baptize lang numaran Jesus Christ. Puti pamwail kan en lapota kumwailang panale en sarawi yay kalangan usang ren got. Po Sapwellime got inong wiyawiyang kumwailer o numail sarikan. O pilong rail kan metosang kumail. Koros makauno. Atay got kinkachin malipe. Irawat ikamelele me irawat melangayong kumyongay elen komw. Nan Sohn wono woni saksilubel kasalen child metane. Lalo kong naramas awiya mego tumal atane. Masen kan me kiyang kumail yay ngayon mour. Ngenen got me
sang rena tamip ni an sume ir sapik yang quotes nan garden of Eden. Ye ngeno me pilalangar warango nan Jerusalem nan abaru. O ye ngeno me pasane mour me komw anane piliang aleta. Roman walu tuau bilbang katakan trai. Kumwail sotakin kapayata ana benaramas na mour. Kumwail kin kapayata kupuran ngeno. Mayei ngenen kuot kin katkatramail. Memen me ngenen Krais sotamire kaideni Sapwellime kuot. Ni lasin irawat ekasaleng train memen me sotangen kuotre kaideni Sapwellime kuot. Esensaleng trail me nan katete maring irai lago magin circumcise ye irai la uyak ilaliu marawiyala Sapwellime kuot sari. Apong chailan suwat ye nganen kuot ye me komw ananaw taut kita po ye tangeno ni aiso magtaban mesang nan mour wat ay tangeno me ban kaya sita alukrata magakmela ong nan mour sotuk. Iben pilaski yung child rayu me ban kosang nan kayun korant silu ay sakeo. Kayun korant silu ay sakeo. Memasani pwosonteieu pasan kapasanti lekin makot kacen kasanatir ye Jesus Christ. Ikapenggiang sama child quote o ikapagap may regan may sansalen child sutukun ranwat pangak sapang peitan kan mie lalen komw sonteieu walen komw akotong komw mumotso pelian lamlam sutukak komw tala awije Krais Sises erimen ngrechi komw sutukun ranwat utanan ki an sumau pegiata mour utamai tong Krais mour utaleta Krais kasamu Krais na mour takolula waliakap o peptaisla noran Krais Sises pokchan ka kale mapen pata wale sakis yu sangren kuot ye ngen sarawi ye ngeno me ban so komw nan sila ban mourwat e ban so ikta kamarani ikta kagelai ikta pokchan ka sobisang song toto me komw kertalale nan mourwat I kaleb magakiyang ta atakel en bewedi kasong song samba I tagaleb magaksosi ta pagtangak puligidi song koras magtahan lar an sila kon mourwat ite ataiso aiso magtama mour tangka kaleta kalangan wat o kalangan wat en kaksosi ta an sila kon mourwat o kalangan wat kaleb magakkamorala komw ataiso mau ni aiso magtama mour sote eu komw magtagang gaktiar egis wasa terenemen Bible kasalen tanan bukan we pai we sakriao tane sote umar nalang te samba magtagang gaktiar komw pen palinganita apu ye yite marwat ye Krais Jesus ikapenggiang got Sapwellime masen ong child sutukun ranwat o ikapagap wasakan mesutu sains alangan en got engak Kohtetehmen nan mour amendment trial sutukun ranwat kalangan kumwail karusien o ikapenggiang kumwail puegi amal pulikiti amal ay sumau pukmailen piliang pateng hit karusien Mehlel Krupp en Kaun pata yang iek caki yang mas sama child quote eu lopon Poahsoan Ehute Mie mon atapan kaim sakla achai leu benai sutukun ranwat ai men pagitak chailen pileu benau patohwanohng komw ye tra koul o kakna quote
Trai duwehte ni loale hai ban William tehiou sansal. Sekapeng kemain sam kalangan bagian somau masa duwehte reu indonat kapeng maromui o eu ke pene Sapwellime Iehros. Sekalangan ke pemasan bukat main sam kalangan au ya masan en kamarain masan en ketilahng masan en komw ong ki sohn ranwat. Sekap kilau sekapeng ki yang kamu main sam kalangan. Kapayata men kit wasakan mesudah sains salong kit sohn ranwat in Sapwellime Iehros sepak main sam. Benir ngana musarawi en kacin kamarain yung kit o kasuketen anat mour anat matamatong. Puen kak yang kit en kak kawit kit en kak ketilahng kit. Nan pilipil koros mesepan yata anat mour sang met kolahng. Ikapeng ki yung main sam kapayata kit korosien meo pene sohn ranwat. Irailakan koros wasara mimie ikapagap ki pepolen kami en ye yang kit korosien. Marainen kami en ye yang kit korosien. Kelen kami en kacin ye yang kit korosien. Kalangan en kami main sam sekiyang kami at kapeng lengan wow koros en kawan kami. O kami tekelep. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kalangan en kumwail korosien. Ika Mehlel makaun ban muitong trai lewa trai lan sumau en kak puren patpene. Don kaun bata. Pepolen kauno en kacin ye yang kumwail. Sang met mobil ban ko kolate. Komw o kasililie